Resida menampakkan tontu moderaris ketampekin punika purane ulih hidup pedana sakti urau saged katongan julu kemietan kanting araris ko akasi uli itu yuru kemit ngerago iriko ring pura sadak bengong adane long irikeane juru kemit sedek ngulangon malingke ring natar purane sang panya mata ngerang punika tamari ide anak lingsir mekayun-kayun sajeroning adnyane jero kemit keninapi purane paman yuru kemit iki sapunapi indiki mawasana purane wong kadhi puniki yuru kemit alon mujang sapunika pungeni kananak lincir aris kesawrin oleh juru kemit atornya zado yengi dabal suyakti atur dane juru kemit masem jengis sada suwe juru kemit midnar tayang wiakti ngaras-resing pisan wing atur dane juru kemit mantuki ring ide anak lingsir manuturna hari ini kewintanane ing pura punika raja
atus siwan titiang inggih ratu pedanda siwan titiang palunguk iratu robo sangkan angin wanta sangkaning angin duaning punika purane rupa ratu sesunan menawi wenten cederike yen toni wong antuk dideyang tambah menawi wenten cacat ini pemargine riyen kade tidiangan saking yukti nintenuni wonten matur sisih titiang ratu wantah wiyati nintenuning idiang antuk nambah